Hadin memi ke jenggenok balik don bor ke maulai tahun dorbar ke bakangi kertong menelap yak election MDC haga maulai constituency. Hak arulai tarik kula lekot arjar arpusan kinong elam ke maulai tahun dorbar kelalum de kejingelang ha maulai yurunghep ban pensyai halor kene kejenggenok. Nagliang presiden ke maulai tahun dorbar ubah herlam bokwar ulong ba ke maulai tahun dorbar kam syem lakang unu kertong ru banelap election. Dari namar bobon ki kena ke benang dan pedang kejing pen kre eksamen beper komta banlat de kejing pen thut yaki kan baha ban penlong no dekat common platform na ke benta beroki kertong. Uba herlam bok war ule tu bahasa ban pembet yakani nakliang ke maulai tahun dorbar kelakot de kejing elang ak aku artrik lalengkot arajar arpusan. Wat hadian kejing selok bah rengkat gendrungut ki kertong na mulai. Laman jurlang ban penlong no dekat common platform na ke benta beroki kertong. Kenang bakan empentut igi samla bele eksamen. Ndoi kelong kejing kendit beni halur kejing kendok persya ya ka maulai tahun dorbar. Mdei tangki kami pa teaching community ru no nakren kata kan yang te hapren ke exam kalong election telah thot bagi kena ti kami pa ku ti man ki snong umdon ko wi ko snong ka ba umdon kena ban mile eksamen gen mo nga thai sung thu gen bit lang mo ton ba kiri kita long part and parcel jong decision making di menindru kalong kumjuhi ni troi gini ka idea papet ka don ka kata ka jing examination ka bawan khamang bat balai lada kalong ka bala bitre dan mengyayat mo common platform we hedi we kan di uyeng man kubur bu pediang kata to ka bak ningkong kalong bak kanie kadai ka acceptance jong ki candidate hi ongi pediang ya ka idea ka baka mulai ton global ka ai ka baat halor kata ka mulai ton global ka ong to nginya frame yaki kendon bagi le ya kap common platform ka balai ngin sapha pade yakini ki kendon ki bagi tho syapi baro ringkat maka permission ngin pan na boki returning officer maka kit clear no ka mulai ton global ya ka permission pempan na benta juki candidate ti kini gidi benta gi menyebat hindrai lada ki donno di ba ong ba nama karai kemudian kalau karai with consent da ka jinga mon lang ya da ka jinga mon lang ki onye khlat no ni don bor yu ko mor tu ban khang ko bi kata nama ka di ka hok ka jumki bikin long public campaign kira kilek cakman benta ban bakin tre ban cak pop common platform lu kata kasong haki kiba tre kitre kibam tre ngile knu regi perkhat ni kayo anong gadu nong jono kalong baik nama da ka bha ka biak ka imlang ka salang bakal jian khat bakal poin ni for election te mola tu nubar kam don authority yenu bat khang ban penbor ni ban stop inu na ta ka daw ni sa khot consultation hadian bangi perkhat ada kumta te ka mola tu nubar ka shu obe ki inlai le ni abi de ko order ngim don bor even ai ko order te jingkli ka bapi ong balada ki don be ki candidate kibam tre kaniru gi bu pe ngi candidate agi candidate kin rai hadu men ngeski ki mengi phone ki don ki benang priang hot ngamlen ki don ki ong bagi 4 clear ti kita ki bala priang ki 4 priang ki le se ki huni ke system ka baka mola ton bar ka penbait benong penyele common platform ki kwa da ka wega rukomale ya katangin don bor ma ikadigi ke pol election baru kita ke hok political party candidate bangle da ka jitu ku jongki yang mereka bagi perkhat kalau ringkat bagi nama tak jing bah jong ni ka por kan penwit kan pen rumah ka ya ka poli tiji kena nama ka election besutu hi remote ki candidate ki man riu sen po stand boss kedeng kali on gila ya experience gini bullshit ti kita ki but sound kaban mi nang to remote la bun ki candidate mata ti jar khat ti alo gini ki ngi perkhat ngre la candidate ki ong bangin so ya hap ni ka idea tinim don bor ban ong bagi ki ban nai wan dan le le chi snong le ika kom ko badi ju million ban le hi ban ni ka mor dan bor kam don bor hi ban ong ki snong ai na ai permission ka shong ba ki ji ka ki bat ki respective from basnong la ni ki no ki kam snong maka ni ji ka ni ga le bit arpnyo shalai shwai ka ta te ka shong ni parti ki le ki problem meeting ju ki ka ki sudai ni kan mention ni kata bagi kan menerap lo kata kada bit arpnyo trik hadian ka bakiru kila ya pediang lang ti swaka arpnyo trik te kata de kasong kajing pendek jong political party gile jang no ngasnong bat ki respective from masnong maka mulai tum baru kam te rakam chuang pi ya bro gisnong kita gisnong walang ya rai ge bahang ya rai lang haka ju setri dei kadon ka bor ki ramba snong kim don
ban ong in khang kamu tu makan khang yang tak senang kam don bor kita ka senang ka don laga joko sanat laga joko hok batrai Katrai kay wajah menyen kesri lada tidak dekat jembut katrai nyem belakam hin bani kendo bentak kesri menustep kelawan kita berkat dengan cip keluar mau kita Lepas nyimpat cip mana bani lah ya kalau di sana bani kesri nyimpat cip mana bani lah Batu bafala kalau bakiri bad haduk reward dan sekoi kalau kube kebenaran. Jadi kai perlu kaki berkiwan habang ikut mula tu dorban. Lataki i kecik berkelak lah di kedau menin. Lataki lah kedau menin bah pilale berkelak ni ya kedau macam sekali. Lataki lapap mana-mana bapak nak kerja dan lalu kiwan kedai ngilar berapa. Kedai kalau kai keba ngasuh na belum keba pela kalau mbak kile kita dia dia belum. Daya kumulasi kita isim aktif pat. Umday tak sien lesen dia keren. Tengah lakam dunia skor. Bagawai dulu. Kawan dengan sedang ke bakam kelak. Lemara ngadai menga bakam mat yang ketiga lagi buat sedang berkhoi pada bola. Mari dan argut gidan asli konstitusi. Haba kawan election dibun ba sedang membeli badan ikut badai berjalan eksamen. Tidak ada kulat, tidak boleh ye. Hakatik samsud do collection kada gawai kada dawai ke bakhlai tam ke bagi layu ini ke report collection diberi dia saja ki sakarat dia sebat istri dia beria sebelum cakap dia mi ke samsud ba dia kecikpan ke harkerat hakpon election Ray tidak dibeli badan kod sikit bahap adalah sebelum jemluat mana kaya mata bakal om yo asyik tua bapijai jadi persiap lagi kau kita jadi tahu ni dia buat sedang tiba susu dia buat ani dia buat sedang jaga om lebih di publik penting hamu nak pergi hak aja kasih dialog konstitusi kawai lukai dam ngimla le nama labut kandidat tentang kadang-kadang insyaallah don dengan cepat bat cepat gelang ya telur jangan jiawan menen cepat kadai kaburom ya kamulai tahun depan